He namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course na mndzi takela le mhangu leyi nga humelela le ka Nsono le. Hayi loko ha celebrate shutdown ya the president ku na another side of story. Leyi nga humelela kwale ka Nsono le. So ndani kha ni vekela a video clip ya mkhulu mkhulu yin'wana yi hetelele yi tlele kwale toilet kwale ka Nsono le. A ni tiva ku ndleke yini. Huh? London ga indlu. Hayi bot. Me to follow the moon one. And you want to use that shit. That's a hormone. 11. Mishithu ya rishile impela. Ya ndleke matimu impela mkhuluzi yitlele le ndzeni ka toilet. Swo ko. Hayi swo ka ku tsakisa swinene. Swo lava hayi loko ti-event to tala ti hamba ti humelela mi attenda mi attenda president swi tikomba yi na matimba swinene. Yeah, I also want to congratulate the security guards or of course the bouncers. Va tirheni swinene le ka event liya. Ni vone ku ri na order yikulukumba swinene tanihi sweswi mi swi vonaka. Yeah, they did their best. Mi va tiva ku hi yini security company leyi kha yi tirha laha. Mi nga va tsala mavito ya vona laha. Hayi, I have to congratulate them. Va tirheni swinene. Hambi swa ku tele ku za ku va na ti-incidents tikulukumba handle ka incidents yin'we ntsena leyi ni nga vona ku a swi nga ri necessary leswi nga endleka laha, to be honest. So tanihi leswi mi swi vonaka ku na fan leyi nga fika yi nghena kwala xitejini. Ni hlamarisa ku why luwa un'wana a fika yi ba xibakela. I don't think wo i bouncer unless if mara u nga ri bouncer. Ti-bouncer na a ti mbali swo fana. A ti mbali swa ntima. So a ni tivi ku a n'wi punchela yena. It was not necessary ku va a n'wi puncha. So ni ngo vula ku next time a swi bohi ku munhu a fane yi biwa that way. Swa onhela like even ti-bouncing securities or loko ku endleka leswiya swo fana leswi mi kuma ku fane fika yi biwa unnecessary. So ni nga vula ku a va improve ka leswi, but then overall security was very very great. Hayi hungu mi ri voni rhoriya. Hayi hi nga zi hetela update yikulukumba a hi telanyana ku hleka. Loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.